ایوار باش بینرین هجا و خوشتوی بینرین بادینان ساد بینرین ایوار بادینان خوشحالین جارک آدیا مهین گشتینه فکودوش بوی پیشکش کرنا برنامه هوای روزانه ایوار بادینان بینران وکوی نزان که برنامه روزانه رابطن میوانداریا کسانه که آنن بیشین چند کسانه بو اکیل ویری گفتگوی بیت کرن چاو گفتگوی یاگری دای بی پروژه و یا انجی یاگری دای بی بزانین و زانیاری میوانی می روزه بو بتر خدمت کرنا هوای هجا و خوشتوی ابرو کام رابوینه میوانداریا ماموستای زور برایز ماموستا مالا زاهد اسعد گوتار خوینو پیشنویشی مزگفت شهیدان دهوکی آنه یا خودی بابت می ابرو کدل سر داد پروری بیدن عدالت داد پروری چیه ات اسلام دا اسلام چا بحث داد پروری و کسان داد پرور کریه اری هکر داد پروری هبیتن او کسان الویجهی جین او جه کو داد پروری لهی دی چه بیتن چه درستت بیتن وقتی کومالگهک داد پرور بیتن جیاوازینا بیناوی کسی و یدی و وان مروف و مروف دی و آجالکی و آجالی دی و حتی دیمای نبیتن بسیاره و چندین بسیارین دین وکی و آنها یا خودی دیش ما مستای برای سینه کرن هینین هجا و خوشتی بیشی شین برایوان شماره اوین سرشاشا مدیار هین پیوندی مبکن سوارت بابتی هر بسیاره هوا هبیتن دیگه هیتا ما مستا دست بکی تو گلب خیرادی سر شفا ابرو کبوی بارا بادینا خیر دار بین خودش زور سپاس ما مستا کر جناب تا الدست بکی پیناسه که مبدد سر داد پروریه سر عدالته دی چه بیشیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد وكيم بري خدنا مروفية الزانات شريعة إسلامت يدا في كلمة كت قرآن ده هاتي يلي كت حديثة پیغمبری دا جهاتي يلي تعريفة يهات يا تعريف كرن بس يلهمني خشترو وكيل بجن جامع مانا أفيا كت بجن إعطاء كل ذي حق حقه إعطاء كل ذي حق حقه بجنبه عدالة يعني هر إيك حقه ورقريتن وهر إيك كواجب شاب رابطن أو حق حقوقه هاي بوبينا دان بجنبه عدالة أبي عدالة تجري أف مبدأ يمعظنا ويشاملة قانونك رب العالمين بما يدانا أمر ما بكري وكهبيت وأم عدالت بكن وقت ما عدالت كر أنها قومك ملتك وقت عدالت هبي أكيد أو ملت بيش كفيت وتقولي هر مروفك إنسان بكر كيرت دشت جه خدا أم ده أيك نمونه بتني بيند وردا أم ده دست بكنش قطابي طلبي هيكل ابتدائي تبرر خدا هند طلبي تاي قابليتان جلك زده عندك تاي قابليت نينا عندك تاي تظن ده بيجي في جولي والخاندني نادد أبا حش تجارت كات أبا حش باسبوران كنيت كات أبا حش رزوانيت كات أبا حش نجاريت كات أبدي نا جولة خاندني جلك هاي متابعت كات أبا فإذا هذا خل ابتدائي هكما بره خدا أف طلبة عدالة جلوان هابيت يعني حتى صفا ابتدائي كخلاص كبفي عدالة شو متوسط خلاص كر إعدادي خلاص كر جهشت وزارية ما كليته مثلا أف طلبه هاته هر اب حق خو شهاده یا وزاری ورگرد بیتن یه اوزیرک تعدال نهاد بیتای کرن توسط بو نهاد بیتای کرن نبلند کر بیتن به امتحان و فلان درجه بلند ندابنه و مستحق نبید و او طلبه یزیرجی گلک بکر هاتی درجه نهاد بنبرین طبیعت خو ها اوه قابلیت في طلبی چنده شهاده صفا ششه یا اعدادی یا ابتدای دوی درجه دوی گیرید فإذا طبيعة خو أو كليتكم محتاج درجانا طلبة واجد شيء زيرك ذكي وكي كلية طبي وكي هندسي وكي جلك ده أو طلبة وكو عندك جولة خندنا همانينا إيجاري بجوارتك أنا وزير جولينا أنا والله من في التجارة تبكي من في الفاظي بخمان كان أبا طبيعة خو درجة باشناينيت أبا ناشو غيري أبا هنجي ما نشنا بالدنيا خرب بنا دكتور هاي كهمي بنا دكتور يباشا ما مزامد فيت ما سستر فيت ما فراش مد فيت حراس مد فيت بشمرية مد فيت شنا بيت همي ببنا دكتور همي ببنا مهندس بس فيرا دا وقت اف عدالة هيكر هبي
وجه متأف طلبة وهب حق خود شو كلية وقتی شو كلية جب حق خود در باز بی بشین یه دراسات علیا ماجستيرا دكتورايا ای که تو ده برای خود پشی چند ساله که ها اف ملت گلی زنگین بی تخصصات علمی بزانینه هنگی دکتور گرجه خود دید امام خطیب گرجام احتیتن اوی دیب گر هندسه تیتن اوی دیجی مزامدت گر مزامدیت تیتن هکی عدالت نبی عکسوه هنگی اوی وکو یک کسلان ده بیتا دکتور اوی زیرای دمینید بیتا مزامد مثلا هر حوصا يعني هنگی خربطك زيادة دشي بيد بجاوت همي مجالات هر حوصايا بجاره هنگی دي مهبت بشمر جب كرهاتي امام خطيب بكرهاتي مهندس بكرهاتي طبيب بكرهاتي مجتمع هر جهه خوب بگیرید اوه هاد بجناوه عدالة زهر جان آمستا هكر جناب تبو مهندك آيات القرآني بينيتن كا القرآن بيروز دا چه هاتیه سبارت عدالتی و چند ترکیز داکو کی العدالتی کریه و کاده کی عدالتی جی کده اول ورده تو کش مرازی بی ام دی کم آیتا اینین که هکم هم یا بینین ماشاءالله قرآن یا تجیه ده یا تجیه یعنی امشین بیشین گلکی بحث کری گلکی بحث کری اول او پیغمبرش گلکی بحث کری بس بنمونه ایک شنو آیت رب العالمین تو موضوع یه حکمی دا گو تا که ای بیا قاضی شده آن بیا مازن یه دولته آن یه ایجاخه آن یه عشیره آن یه مؤسسه دایرات دا رب العالمین امر کرد و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل مطلقا اسباب الحکمه و خود امر هواتیت هنگ عدالتی بکن هکه عدالت هاتا کرن اکید دل ملت دیا خوش بی دیا مرتاح بیتن اوه وکی لواب کردید گوتی او تبلا شریعت ببرید خوینتین آید يعني شوا هادو شنا شريعتي قلت أفمل كيفية نيفية دليل بمرتاح بيه بقانا بيه هاد بجنبه عدالة أبا وقت شنا شريعتي هل إيك دليل يخش بيجالي بوشي قلت نا شريعت نا شرمل متكن نا شرمل تتكت أبا آية كدي رب العالمين بحث كل مروفيكو هندد بندستوي دابن بجري أف بندستيوي آن أف مزنات يوي شا مزن بيت وكي رئيس الدولة مظن الدولة أني إجاخي أني عشيرة أني المال أن حتى جنكر بماله هر إكت بندستويدا بيت رب العالمين أمر كر دويرا عدالتها بيت لوا بنمونا هجر ظلام هيك الفيت دو جنهابن قوتي فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة الشوليك رب العالمين دانا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباعة آخرا قلت فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة إيكبتني هنجي لازمة بيني أفا بحث عدالتها عموما رب العالمين أمركر إن الله يأمر بالعدل والإحسان رب العالمين أمر مايكر عدالة ما هذه المهمية شيء الهمية بشيتين حتى تشتهمية مصدر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته إسلامتي دا أونينا هر إبكي تستكرا هندكا بلا حكمة بكتا حكمة أزم تو يدي بلا مظنة إجاخ بكتا أز تو يدي مظنة إجاخنا إن الله يأمر بالعدل والإحسان مطلقا رب العالمين أمر مهمية بكت عدالة مهبتا وإحسان مهبتا عدالة هرك حقه تبدأ يدوي إحسان هبتا هر وقت که هم وقت تو خودانه تو حوالته هگر واجبات شوله تو خودانه تو بر پرستری شوی تو بجی لازمه اسپتال حوالت خوب کن هگر تو حواله خود محتاج یه قانون بین یه حکمی بین یه محاکمه بین اوی بکن تو بجی هاد ورده از دل دیف حواله خودشم حواله من بلد دیف منایت اوتا احسان کرده فإذا آية القرآن جل زور بس وقت انتنينا بس آية بنينا زور ما مستا أفا أم بيجين نسبة آيات قرآنين بيروس بون حديث پیغمبري صلى الله عليه وسلم يعني اتقالك عرضاتا أكيد بحث عدالة كري أف آيات جدا معاطينا خاري پیغمبري خود صلى الله عليه وسلم خود سربن أبواك وأف آيات جهان دين خلقي همان دم دا بس آيات الجهكي وحديث الجهكي أف حديثة شامل بملي حديثين پیغمبري مل بملي و آياتا وكريكو عدالة بالضبط بيدن وكريكو خلقك زانت نبتني قرآن بلكو حديث جمعيت بين أري حديث جي وكو و آياتا هنكو بحث عدالتك بالتأكيد وجيتا كرم كرم پیغمبري قلت عليه الصلاة والسلام أوتيت القرآن ومثله معه أو كما قال
يعني كشانت قرآن رب العالمين دايا پیغمبري رب العالمين هنت علم جزانين جي كرت سنجي پیغمبري دا في قرآن بشرح كد بشرح كد في دا في جبر بيت چنده پیغمبری جوگوت علیه الصلاة والسلام گوت رو جیده ایتا و دیمای زمانی بجید عالم دی بجدن او اخفتنن افید محمدی گوت علیه الصلاة والسلام حالا زلوگا و لو چن مجال طبی دا بید هندسی دا بید نظام فتنه دا بید وانت شتاخراتو دی بر خود پیغمبری بحثی فتنه هم یای کرده و جرابا پیغمبری علیه السلام تاکید دا کرده سر عدالته خاصتا صلاة دیمایی العمر خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام جبروی چند خو وقتی شو صلاة دیمایی العمر خو وقتی شوی حجیل عرفه و چند تأکید کرد سر حقوق انسان اول ما بین انسان و انسانی الا لا ترجعوا بعد كفارا شوا كفارا مرتب نه يضرب بعضكم رقاب بعض هشیار من اکدو نکشن هشیار من تعدیل جن که نکنه و به جاره پیغمبر علیه السلام ترکیز کل ویره دا سلمازنید بسلمانه اوه دو ناحیه و پیغمبر یه آخفتید در باریوان او کسی بیتا مسئول سر هندک مجتمع خاصتا ید بسلمان هکی عدالت کر خیروی چند قدر مازنه گوته های وکی تو عبادتی بکندی ساعتا که یا امیره کی یا مازنه کی بسلمان نینه و عدالتی بکند تا عبادت کر فایده تایه وقتی او عدالتی بکند فایده ملتی همیه لو ایک شون گوته نت پیغمبر صلوات خدا سر پیغمبر ان المقسطین عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكم أهلهم وما ولوا پیغمبر امریکا علیه الصلاة والسلام وقتی بیا رجا قیامت امر في اوت وکو عدالت کری و کما گوتی اذا مجتمع همیه چون كلكم راعين كلكم مسؤول عن رعيته يعني الشيء الهمية مصدر وحتى بتاعك وحرز بدايره كي جنك مالك ده ظلم مسؤول همي بيجوا هنديت عادلن هندي نيت عادلن أبيت وكو عدالت كره أبا هندي منو كفت يلا بيتونا پیغمبر أمريكا عليه الصلاة والسلام وقت بيرجع قيامته رب العالمين هر ايك جوان مروت عادل من بركة كرسيك مظنة يا بلند دبو إني تناف أهل محشر ده شو نوره امرو دل سرونی تا آخر افش راخ راستی رب العالمین و تا رب العالمین و کی منین دسته کی راست بیت یا قوی بیت یا ضعیف نه خدای قوی افه هاتویره دا ابی وکو اف عدالت کری ویژه چل سر ملت کی انصر مال خو ان حتی هند حیوانات لپتوی دابن عدالت دیل کر بیت نوه هرجا قیامت رب العالمین دی درجه کی داته همی بزانت محشر دا افه اول سر دنیای عدالت یکره افه اول مروفت عادل مگوتی ولو مازن مالا خوبید چکو همی برپرس خو هست که شوان پازا کی جیبیت ما مستعنی کوه کی مل دست پی کی جی گوتی بلکو گله کش موی هزریب کن کو عدالت تنی اوه تو گل دمرو باب که یان گل مالا خوب که یان گل ملتی خوب که بس شوانک جیبیتی عادل بیتن وقتی ام بیجین چو بر پازا کی نشرت اوه اوی بزنیب دتا بدارا یا دینه اوی بتا جای که خوش یعنی عدالت نه بس تنی السر مروف دا رب العالمین و پیغمبری و صلی الله علیه وسلم نگوت که آنم بیشین گوت که کو بزگل مروف یانجی هر رحکا هبیتن بیت تو عدالت مطلقه حتى ديال الحيوانات حتى ديال دارا حتى ديال حشرات فلانه اكيد بيرت ديتا و پیغمبر علیه الصلاه والسلام شمال درکب حواله توی ديال چو برخه پرجانه یه جمعه که انصاری بود مهندید حشترک در کفت خاطر رأسان قصدا پیغمبری کرد و تماشو سر خود مله پیغمبری دا اروندید جواده ها نخاره پیغمبر علیه السلام پشت گوهیتو خراندن وقتی خراند خوبیدن کرد گازی کرد و تف حشترک یکیه و طلا مهندید جحله که انصاریات ماشالله وکی بیشتر تو دل نهلی برای خود ده. گوته و حشتری که گوته یمنای رسول. گوته گازندال تاتش کاتل تاتش. چند بیشتر یا رسول الله. گوت بیشتر باریم گراند کرد و ترنا داده من استراحتی نداده من. ولی یا عبد خوده. آن حشتری خوب فروشه. اوه تو فروشی در رحمه پیبت. آنجی باریوی گران نکرد شو خوب ده. آنجی سرچه که گوشته و بخواه. اوه حشتری حیواناته. اوی گوته پیغمبر علیه یا رسول الله اسوعد دمت اس نفروشم اسوعد دمت اس سجی جینکم اسوعد دمت بار سر پشتوی جینکم الا اب خوب بمرید ما
تزن فعلا پیغمبر ما خود حیوانات ها کرد خاطر راستا چیه احد چیه جماده بره هذا زفري بلا خذ شوية أحد قلت هذا جبل يحبنا ونحبه أم حجفيتشيات كان شياجي حشمات يتابع فإذا نظرة إسلامية حقيقية هذا يحب نكراهية تابع عكس نظرة الحادين هذا يا إسلام هذا حب ديال خدي حب ديال پیغمبري حب ديال بسلمانة حب ديال إنسان عموما مطلقا كإنسان كرة آدمية حب ديال حيوان طير طوابة مخلوقي حب ديال داروبارة حب ديال جبريش عندي كتاب من فقهي هيك تبرر خدت بيشتاكي هيك هندا داري تاي أو دار قدرست أفنى دا حجب بن آنه قلت هيك أو هشكت هندا داري دي بشينيت كتا تشتاكي دي فايدة ترى بو ملتي درسته هيك بكسلاني بيت شنا بيت قلت هيك سولين هكا آوه هات که یا کفن بی و جاره آوه دهش بید قدرستا پلیتانا گون نه لازمه و آوه پاخش که رکای دا آف نمینیت نبه فیدن حدیثه کدیب عکسی ما بجی نبه هيك بید مزنه هنده که بید و يدرس نبید دیلوان پیغمبر امرت یا صلوات خود سبن ایک صحبی گود مگوله بی پیغمبری گوتی نین عبدکش عبدت خوده رب العالمين أو مصلت كر بالسر هندك أو يدلوان مروفي درس نبيت يغشاش بيت أو بخد بيت أو بوان نبيت إلا وقت بيت رجاء قيامته وقت قومي أو مروف تشنت بحش ده أو دلوان نشتت بحش ده بوشي غشال ويكري أبا رجاء قيامته ديت أو مروف بيكو غش شوان مروفي كري يعني عدالة ديال قرنينا ده يدرس نبيت ده شلالي بيت أبا بوشی همی بزانن اول سر دنیای وی عدالت نکردی. زورچن ما مستعم دیوا پیوندی و برگیم ببوره برادرش ترهیلی نه از باوری مکاک صباح ایوار باش ایوار باش کاک صباح ببوره دم باش ترس سری مبرا کرم که خیرات نام ماموستایی کن ممنونی تمام هکر بیستو ایک سالا غدرز مروی بیت کرنی و تحتوی مروی بیت کرنی و مالی مروی بیت خارنی هره ما عدالت چونه بله و مروی چه پیچه نبید در چه پیچه نبید 21 سالا غدرل تبیتا کرنی ممنونی تمام ما پیوندی اکادیه بله ما استا يعني ديارة كاك صباح بحثي ويشن كتكو عمرك عم بيجين غدر اللي بيتكرم 20 صالة 21 صالة او يچه بيچه نبيد باشه او پناخو يعني بيجين او خلقك هكر يوكي ويها بيدن پناخو بو كيري بد چه بيچه نابيدن دعا كي بخو بكدن چه بكدن والله أبدا برويشان دي هر وقت وكو كومالجهي كبيد مجتمعي كبيد فقهاء بسلمان قلتي لازم مازنای کبید و پشتوی رئاسان قاضی شرعی جی لازم هنید تم حالت داجی املا لازم خوب فیل کن خوب علم خوب فیل کن چه جرا حق خوب دست نورگیرن دیال ایکودو ها قضا من اوه سر رازی بیستانی شمی فلانی او صاب دست یعنی حق خو نورگیرن ازمان شر نورگیرن بیوه دیالی چنه دف قاضی شرع محکمه هم کرد یعنی راضی ببن او تشتوه که خدا گوتی پیغمبری گوتی اوه بشتی هنگی تشتوه که لبورین اسلامتی دا گلک یا باشه اوه و درمان ما اوه بله ما مستا اری عدالت همه تنی نابک و عدالت و موجود خلکی عادل بن قرآن ام بيجين قوت خلكي عادل بن حديثي قوتي عادل بن يانجي عدالتي قسمي خوهنا بشي خوهنا ام دي چاو عدالتي دابش كين عدالت ايكا و افا يانجي بشا هر ايكي جي حق و مستحقات خوب ديار كرينه والله عدالت اقسام يتاي ظروف يتاي حالات يتاي اكشان اويا پیغمبر امريكا عليه الصلاة والسلام ولنفسك عليك حق فإذا لازم عادل به حتى ديال نفسه خو ام نفسه من هاي ابا امانته خدي دايما لازم عادل بن ديال نفسه خو جبروي شاندي وجبل سرتات تو خانه بخوي اوه خوي جلكي بكي بالخو هكي گرم بيت بخو هواي تازه بيني هكي سما بيت گرم كي مثلا پاقجيه وخانه وخانه ابا حق نفساته لسر تبخوي هاي ولنفسك عليك حقا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فإذا أبناء عكام رفي عادل بتن ديال خو
یادی عدالت اوه کلی مروفی نو مجتمع کی دا آن او مروف دی شوی ماستر بن نحوه حکمی و مسئولاتی و آن دیت ویکندر دا بن همی تشتا دا خود عمری دا مسئولاتی دا قوت دا زنگینی دا مالی دا همی تشتا دا با و جا اوید و که او سر مروفی دا که او مسئولیت مروفی نه مروفی عادل بید گلوان پیغمبر امریکی علیه الصلاة والسلام وت علیکم بالسمع و طاعتی و ان تأمر علیکم عبد حبشی فإذا اوی وکو مسئولیت مازنیت سمع و طاعت ابو هبل درستی داد نظام داد قانون داد اما اگر به امریات کرد گناه کرد خلط کرد نه مبعثی نه لا طاعت لمخلوق في معصیت الخالق بس لش عدالت یا حق ونس اوید کش مروفی مصدر مروفی نظامی بید یا قانونی بید یا فوضوی نبید یا زنا بید اول از مه بید نه عکدی یا عدالت اویا جلوی اوید وکو وکیوی یتوکیوی حوالی نه اول جد جلوان جی لازمه عدالت بید پیغمبر امریکی علیه الصلاة والسلام لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیه ما یحب لنفسه تشوف خود ويت لازمات او بويجي بويت الاباء هيك ابا تحقيبي اكيد هنجي فايده جلاي دي النفط ده بنام هيك ابا نكر طبيعي ابا هنجي ضرر ده بتنابا ابي تو كنت بالمروفي ده ابا پیغمبر امریکا علیه الصلاه والسلام وتي نشميه ابي وكو قدريش خماستي نگرید و رحمه پو نبت اید بندستی تو دابه چند حدیث معینا هم برینو که هیک کنده مروف بندستی و هبید بسیار حقی و نکر رجا قیامت جل و نچتاب به حشت ده سوچه ما مصادفه پیوندی ورگین و تمامتی برنامه کاک عبدالله فار باش کاک عبدالله کرم کی الو ایوار باش شان باش سری من ممنونی تمه بله فوشل برنامه تا که مصطفیتون ما مستشفیان زور سپاس بوده کاک عبدالله بله من زیرا بسیاری بیه بله كيف شيء عندك عدالت بيشن عدالت اگر ولات اگر نما او ولات برا قابل بونی و ایران بونی باشتم هم میزانیم بله بس دیره بسیرن اول کو بيشن یا گشتی از آخرم بو چه ملتی من نملت که عدالت دارم مل ولات ما عدالت دادنی نه حتی بی عندما خیزانش برای خود که هریکی بخواه عدالت کارات ما نیست ام چه بیکن حتی هم بيشن عدالت نادولت خود باریم بله بس ممنونی تماک آقا عبدالله ام چه بکین حتی هم شین عدالتی ناف خودا چکین و بوچی امنت عادلیم بله کاک مروان ایوار باش کاک مروان کرم که ایوار باش سرچاوید من شاوانی بخیرانه ما مستایتت کن ممنونی تما زور سپاس برا يعني بالنسبة عدالت يعني عدالت نينا بله الچير نينا كاك مروان از ويل سنگه جبهه تلفونت کم السنگره يكسك بله باور بك يعني عدالت نينا ما موستا بله ابا يعني سيك جيما مليون اگر حقي اول ما هاتي كرين بله ويعني حقي من يعني انت هاتي خوارنها بس رجع حتى بيقى يعني زليبيا قضيت الماء بله ها بله يعني زليبيا ربي جورت الماء ويعني عدالت نينا ये बाशिये बकेट यानी हर इकट्ठी है यानी हर आरिशा बोरा चेत बिना मुश्किला बोरा चेत बिन ये बाशिये इंसानियत ये बकेट بله هر افابو كاك مروان بله افابو اذا مدفيتا يعني افر فتره الصاله يا مقدوري وغادر المدبت يعني عدالت نينا بله اسم ممنونی تما كاك مروان ما مستعب كاك عبدالله بحثي هندي تكتم بيشتن جواکی من نه جواکی که عدالتی تیدا هست و نه جواکی که هندی داد پروری تیدا بید باشه ام چه بکین حتی ام بنمای داد پروری دب خوب پیدا کن یعنی امش خیزان دست بکین امش رهبری دست بکین امش برپرسی ولاتی دست بکین ام چه بکین دست خوب پا بجینه کیره که حتی کاک عبدالله وکی که اود بیجتن عدالت نیند وی کمالگه دا و ام بری خوب دینه کیره چاوایان ام بیجین ام دیشین عدالت ناف خودا چه که این هکر نبیدم هر ایک لازمش صفره دست پی بکرد و به نفس خواه بله نفس خوب اکید اسمرو وکم نوی مجتمعی دا من حق لسر وی مجتمعی هی وی مجتمعی همجی حق لسر من هی او حق وکو وی ملاتی لسر من هی اوان حقوقا اس نهرم اس بکن
هكا حق من هنديشو رب العالمين حق من ده تمن هكا من وكرو توكرو أفيدي وكرو أفيدي وكرو تظني أكيد أبا عدالات حقي أبا بلغبي علاج ما أبيا وسط بين يدوي علاج أبيا يعني رأس الحكمة مخافة الله يعني برجان مروفا نينا برجان مروفا أبيا ترصا خديه ترصا خديه هبي شد لي مروف ده حش نظامك ده حش قانونك ده حش عدالتك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هيقال خاصة المروف مسؤوليات ورقت يعني تجاشت أبا أمانات أبا نوظيفة أبا جبرويش عند عمر رضي الله تعالى عنه وقت وكو بيا أمير المؤمنين جه أبو بكر الصديق تغيير بي نوكي بري بي حتى وقت بيا خليفة هشتت حياة أبو بكر دا قد مفت عمر بي قلت عمر قلت أم حتى نكام يشان ديال باخ يجب بتاع خليفة كده يدار ديال كد وقت بيا خليفة تماما تغيير بي أبا بوشي عمر يقول خدا جرازي بيتن قلت هاجر هسترا دوار الشمال العراق فلنج بيت دستي وبشكت عمر بمسؤولش مدينة وقتی وقتی گویی تو امیر المؤمنین در کفت روندت شب دهان نخاره مروادری کفت دنگی گری لحاظ ایشو دست خل ملوی دا و هزر که ایک مالاوی آمری تا خیره چل تاقمی یا عمر گویی خدا رحمه بتبت عمر حتی نکه مسئولش گناهت خوب تنبی وگوی مسئولش امت محمدیه خدا جرازی بید لو دی ماهیا عمر خو وقتی شو حجه میناه میجید پشت و پشت خوب سر خیزی داده هر چهار دست خوب دستو پت خوب بالامکان عصمانا يعني كيزاج ميشاج بيشاج عادة هجي ملاحظة که به وقت كمن وات كان تتكفيدا سر پشته هر چهار دست پت خوب بلند يعني هر چهار دست پت حوال كلا رب العالمين دعاي كلا قلت يا ربي أمة محمد يا برفرابي عمر جي بير بي تحملها في مسؤولات ينينا يا ربي أو أمانات الدفع مري ورقنا أبا بوشي هندي الترس يا أبا فإذا علاج أبايا هر إجماع حسيب كان أميتنا في ملاتي ده واجب السلمة خلماته في ملاتي أمكين وقتی بکو مزنه مالی بید مزنه دایره بید مزنه ملت بید هم یابیک و اف شعوره ورگت انشاءالله خیر دیت و علاج ما اوی زور ما مستمده پیوندی ورگ این بابتی برفره کی گلمه بو الو کاک بارزان کرم کن السلام علیکم علیکم السلام و رحمت الله سلام کاک بارزان بس خوشی تورکم بیده کنجوای ممنونیتم کاک بارزان بس اکب چک دنگی برادران نهایت استودیوی فهند کرم که کاک بارزان دنگم استادی برزم سرچاوید من کرم که خلاتیش مبو بله ساعت خوش استفاده بکم بجی من بسیارکم بو اما مسای برزا زور زبرونو اشکرا ولا من بدات توا كل زور جواني كروتي امام عمر قصيتي فرمو وتي قاتشي شي حشتريها بشكي بشوينه كامل برسمني آیا وانش مو ما مسای عینی امرو کله بعدیان ادینی یا کردستان بازشتی ادینی چون زمین زورداری به چیره خلکا چون خلک د جوسل او چون خلک شان کردو با کویلا چون سر کرده کا یا چند پرسه آیا ارچی سرشانی اونیه وکو ارچی شی اجتماعیه وکو ارچی شی اسلام وکو ملائکه بشونی پیغمبره دانستو ارچی شی سرشانی اونیه امرو کدی تعلم منا بک امرك سركدكاني منها بسروشي هريمه بسروشي فطمه بسروشي برلمان فحركتك كباب قصه امرك لولا تكي كامله لاجم لو بعدين انا كي كامله لاجم امرك قيراني بمدرس كله امرك وين من كله بارزان بوچو تاگشت من لما يسكت توكم بله كرم تبكرتي او وكما مسايش عيني او بترسنيه امرك بلا بس كذا كان كاكا استوب امرك الخلق ليتا خبولناك من دم امام بورو اشكال بكات بابا امام عمر منك امرك لظروفك اجين او لشيني امام عمر يا ودارم اولا من امقصاني انا زور جانا زور سپاس بود لعاتي شواب دنگن يعني امرك امر بو بحالي زور سپاس بوده کاک بارزان باب آرگشید گلمه باب آرگشیه وار باش السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله فرمو بخير ما مستيشد كم ممنوني تنا بابا أرقشيش تاكي أمر كان صار الفي ولاتي أم كنا طبعين صديق احتمال حتى نطنح صديق إسلام سروال أو إسلام شنجست أو إسلام دستورة بله
لیامید که این هوار و گازی اش همی رخی و کداد پروری و عدالت دیاسا مدانینه قانین مدانینه لون حالمه حتی امریکا گشته بی انجامه. بله. یعنی اگر هم سه که میجو حتی تو یمیجو هریم کردستان که داد پروری و عدالت هبا امریکا اف کشید سندیت مازان اف پلیسیه و اف بی موچه و اف بی پنزینه و اف بی تشته نطور نصر فقیر و هجار زی ملتی. بله. اجا اگر ام باور که این که بالبلازی بسیاری دعواسته ماموسته آینی کم یعنی وقتی ما گوتی نطوفین صاده دستوری ما اسلام و همه قرآن تخینین و همه کرد نوشکر آینه همه خوب براود که دولت که غربی که بالبلش و ها اسلام نینه پیگیری اسلام اینا کد احتراف اسلام اینا کدن و غربیه که و چف شولک و فحیشه و یا قرب نفواد و بلا بیتن بس مسئله دینی او تشته که ما بین مروی و خودی ده هره بوچی اوش ما عدالت ترن بوچی دی بوچی خود درستایی توزیع کن بوچی خدامت خود درستایی سر خلقی خود توزیع کن ولی ناس ما بسلمان دا عکس وانا که بلبن ایویدان تبید بسیار آراسته امام مصایی که و دی آراسته بی تو اسم ممنونی تمه باب آرگشی باب اسامه یوار باش باب اسامه ماد گلمه بله ماموستا کاک بارسان بشیتن ارگی ماموستای نینه وکو کوفه گافه نینه ری ام بشین یه پیغمبری گو ویتن اسلام بالا وکتن وک ویتن وکی عمری بیتن بحث جنابتا او همین ماموستای آینی بشتن چند ارگی وانه ماموستای آینیه کل سر مین براب کنه گازی بو خلکی عدالت دیار کن چند ارگی هوا هین خلقی که هشیار کن غدر الهوا تکرن و تمام دم دا هین بو خلقی که دیار کن عدالت جیاد گل هوا تکرن از بجم نسبه بال ماموستای آینی وقتی هم برای خودنه عموما غالبا شولوان همه هر اویه امر معروفیه نهی منکریه چل سر منبری بید چل سر منبره که وکی وی منبره بید آن رادیه بید آن جریده که مجله که بید هندم گوه خودنه وان قناتت ما همیا سیداید ما هر اوانه بحث عدالتیه بحث ایکاتیه بحث رحمه بحث مسئولاتیه یعنی این تو تبینی اوه ارگی ماموستای آینیه اکسریه میشین وارابتر ارگیویه اكيد يا بيراد بنجي هذا يا يعني زيداي بار خوجي تاجرنجي از بجم تقصيري ناكريه بس پیغمبر بجيت عليه الصلاه والسلام ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران او كما قال يعني هندا تشتي تي لازمه السلطان قوه لازمه ديال القران بتابع قرآن نظام بيت قانون بيت قانون جيت لازمت لقوات لازمت ديال بيتن عدالة إسلامي دا بيت الجه وكيد قلت فهمدا صلاة إسلام قلت يحكم المتكات كملت صادر راستا نوتو تشتك بسلمان النفع وحاش إسلاماتيت كان خاصة كل طبيعتهم طبيعات الدينية يعني حتى تو هيك صاحك يجي عندك تاي نفيجانا كان رجيانا كان التزام لنا بس وقت بيا موضوع ديني حج ديني كان أبا أكيد أبا وصنع أما بس الرحمة إسلامتي عدالة إسلامتي دي شائطة بالسلم زي لازم حكم ببيت يكرن حتى عدالة إسلامتي برافة ببيت زور جان ما مستا بسيار برادرات هي كاك نيواريش دي برگين كاك نيوار وار باش ایوار باش رو پشتر ما مستا چانی باشی سرچاوید مكاك نيوار وینوار گلت ماموستا وینوار کرم که ببوره کاک وینوار سسری من بله ماموستا از خیرهاتنا ماموستا هجاش کن تو سسری منی باسته بله بسیاره کش ماموستای هبا سرچاوا فرمو یا مرزیاد گینم بجمه بوچیک هندک مالان نت آزادم سر من بره بله یعنی بر حزباتی نشن همی تشتاب گین سر حزباتی یعنی بوچی نشن همی تشتابش يعني أفقد بقيمة ملايك أفيد حسين نشد هم تشتغل جبر حلفات بله أتحكم أفتشتان ناميني ملاي آزار بكم ملاي الجيب بيغنبري صلى الله عليه وسلم بله ممنونی تمه کاک وینوار هکر ما پیوندی اکادی هبی دیمایک پیوندی دی بردین بلا پیوندی بس بن ما مستا باب آرگشی بحثی وچند که تن نوتو 5 صدی بلکو ام اسلامین و حجی کرین اسلامین حتی بلکی رجاکا پترجی بوچید ناف ولاتین اسلام هین
عدالت و دادپەروەری و یەکسانی نینە بۆچی وڵاتێن غەربی کو ئەوێن هەمی فاحیشە هەمی خەلەتی هەمی تشت و ئەمت بێژینیە ناف هەین چونکە ئەم نەچوونە بەرێ مرۆڤ نەشێتن بە شتێکی ئەف تشتەیەت نافتەدا هەی بۆچی نافۆ وڵاتەدا یەکسانی هەیە دادپەروەری هەیە هەر ئێکی مافێ خۆیە بۆچی ئیسلامی مفاجێ وەرنەگرتیە دەست پێک و دیمایی کاشی وەختی تشتێکت کەن مامۆستان بێت ئەس بێ ئێڵافەکەم ئەم تو نابینی بۆ هەندێک گەلێک زیرەکینەم بێژین فلان کەسنی ئەڤات قورئانێدا هەبوو قورئانی هەگوتی ئەوەکی کو جەنابێتەژی دەست پێکی گوتی هەر تشتێکی vێگا بێت هێتەکردن وڵاتێکی غەربی یان هەر وڵاتێکی دیبیتن هەر باشیەکە تێتەکردن هەکە تو دیب بچیت و دێ سەرۆکان یاوێت قورئانێ داینی دێت حەدیسەکە پێغەمبەری داینی بۆچی مەب درستاهی بخوب کار نەئینا بۆچی ئێک یێبیانی دە ئیستیفادەی مەکەتن بالتأكيد أو يبرني كما قلت يعني ملات للصدي نوطو بين شاش أن حافظ هشت بسلمانة يعني حتى أبي يكون ملتزم نبيجي حش إسلامات يتكت أبا بس مكير جهة كيكو قرآن تتا تطبيق كرن للصدي بينجي أبا أتنافى ولات إسلامي ولات إسلامي همية عموما همي جهة أبا شو جهة تبشي هرا برا خبداية قرآن هيك المحكمة كهبت بوسيندايا بس ويكي ما قلت عظمات إسلام دي أشكرا بيتن عمل بيتا كرن عمل جبرويش عندي ايكي يه غربية بيجيتن هكر دو تجدفيقا ويجهشت بانا ايك دنيا در راحت بيت دا مرتاح بيت اي قلت انسان غربي دي دين يا اسلامي انسان غربي او بيجيت طبعا النظروية بيجيت انسان غربي ودين اسلام هذو جهشت بانا ايك بيجيتن عالم دا بي مرتاح بيتن افا والنظامك هاي قانونك هاي يبا خداني التزام بيتكن ما قرآن هاي حديث هاي اف نظام قانونك ما هبيت در القرآن وحديث ايتداري نسبة بالما ما تطبيق خوب ودين خو منينا وان بو قانون هاي منينا وقت ما قرآن عمل بنايكر السنة پیغمبر ما عمل بنايكر اموانا الويرين نما قانون هيا نما نظام هيا لو اكتش علماء بسلمانت بجود خود جرازي بيت بجود هكي حكمتك بيت هاي كلوه اسلام بيت بس عدالت نفدا نبيت بجزي كده پیش بيت هاي كل اسلامية بس وكي ده عدالت اسلام نفدانينه ده پیش بيت اكي دولت كبيت يا كافر بيت هاي كلوه عدالت اجتماعي نفدا بيت ده ميني ده دوامه كده وكي اوروبا وغربي وغربي بيشتي تمام بس ان بجنا في برادري ما هاوی گاوید وی عصری دا عصر هنده پیشکفتی تو در برای خدای دیف تقاریرت اوید وکل دفوان درد کبن بوجهات بلند بی تظانیم کود بیجنه اسلام پشت هنده سالا در مسیطر بالسر غربی همیه بوشی در برای خدای نه نیکوان اوی وکو ایمان قرآن تینید بیتا بسلمان کو ایمان پیتینید هیچ که مثقفه وانه نه پرا بسلمان بید نبشيج بسلمان بيتن قرآن وقت وقت بينيتن اك دكتورة دي برا خدت خلال الدكتورية دا قرآن هنده تشكيد قوتي ما شاء الله شنيكا ياشكرات بيت ان هر التخصص خدا برا خدت ريكا قرآن دا يمانتينيت مهم او ايمانتينيت او بسلمان بيت يزنجينا حالوية خوشة ويمثقفة يزانايا شني ايمان يتينيتن ابا معناه ابايا اسلام جلك بكرهاتيا بس ام كنان اما كي محمد اسد الشهاب بجيت ايش صحفيات اندونيسيا توقتي دا مسيحي بي بسلمان بي يهات يا مصري وهات يا اردني وهات يا عراق المنطقه بسلمان يجري جركه الزفريه با قلتي حمد بخدي من ايمان انا هشتا من بسلمان نديتي يعني ايمان من انا شب قران مخان من ايمان انا هيك اصحاب مختلف فعليات بسلمان مديتي يعني ايمان نتينا ايكدي امريكيه ايمان انا بيا بسلمان او جي ايك بسلمان ما بين الجلسه هيفا ما نبدا ولفت كدوفا بشينجافي بسلمان قرانك ترجمه كرب لغات انجليزي كرا دستويدا قلت ازتو بيجنان هر اول حتى سه هيفدي هكذا اینا ایک خلاتید و قرآنت کتب بجی که تطبیقینات از مسدینته هكذا نينا تدينا ساديني من هشتا سهد ويتو تمام نبي راسم تلفوناوي كرغوت أبا تصوير من ويرجنا من ودو عيالات من أبان بينا بصلمان أبا بس بشي هنجي شو قلت أمن أو يفخو قاسا كروي
قلت من دعاكش خدا خاصي بس الظالم فخدا دعا من قبول نايكد قلت دعوة الشيء قلت يا ربي هندي بصلمان السر الدنيا خرطوا بكجا هندا بصلمان شني شيكا وكيوان بصلمان أيوتا كنت قرآنات هذا تفريق لي بمحمد بس قلت الظالم قبلناك جا مشكلة ما أبي عدم تطبيق بديني ما زور جانا ما مستا كاك فينوار أنظام دي بچند جنابي تبقري داي بشتن ملايت ما الدفر بادينان ام بشين كردستاني بگشتي نش ياينا اواكو خودي و پیغمبري گوتي بو خلقك بگهين بيجيتن ما مستايت آيني ترسن كو ايك عملك اللي بكت آخر فيري بسيار اوه هر کسی بشتن از دی دین رب العالمین بلاف کم سر بیتا کشتن او دی شهادتی ورگرید چکی امتر او نینت گل هر شهیدکی هر جهکی و هر پلکی تدبینی ما مستای آینی ترسید نشر به خلقی که بجید عدالت اویا هو کنه هکا دی اوه بسری ویدیان هکر گود دی هنده کسب حیث کبن دی چاو گوهن و دوین و وبنه و دی سر هنده که دی بنما ترسی یعنی دست پیکو دی ماهی که ما مستای شرعت ندا اخو هزر نکریه که او بو خلقی بجی شهادته بلا سر هنده شهید بید کشنینه هنده تشتی تای اکر منکر آن موجود مشکله یا مبتنه يعني بله هنگی اسیب کیف آخومه يعني مشکله بو چه تشتا چه نابید نبو دینی نبو دنیای نبو ملتی نبو کسی یا مبتنه هنگی محقی های از بلا بیما قطان بلا بیما کشتن بس مبتنه هنده تشتی تای هکا فایده بید بو ملتی همیه هکا خساراجی تده بید گهیت ملتی همیه هنگی از نایب خومه لازم بکشم و بیوم از بجم ما مستاید ما ترس نینه نه فکر ابدا ام ناترسین که وی تشتی بجین آن نبجین بس خطاب دینی فرق دیل خطابکاتی الطيبات للطيبين والخبيثات للخبيثين ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وقولوا للناس حسنا خطاب ديني يا إسلامي ديني لازم يا هادئ بيت لازم يا جذاب بيت لازم عالم كشت دلوام كشت أبا وقتی وقت شبه از فتنه زدنکم از فتنه راوستانیتن الفتنه نائمة لعن الله من أيقظها فتنه نوستیه لعنه سلبی یهشیای کتابه ترسنین السلام مستای اسلامی بس وکی ما گوتی طبیعت خطاب دینی اوه لازمه یا هاده بید اوه یا هاده بید بس تشتکی دی های گلک یا پدویه ما مستای دینی هبان پیگ ود گریدای بان يعني ذير هذا هيك نمونه كي بتا بيجا ام چوبين العرضه كي نال كردستانه نخوشين ما بين دو حزب مدى شبابي ام دف ايك شما مستعد منظم بي هم برپرز بالوره و هم ما مستعد ديني بيابا قلت چند مروفت كردستان دا بينا كشتن گناه هوا ملايا امام خطيبه ما قلت بوشي قلت قضاء وظاني حساسين ما بين دو حزب شبي نه حزبا هن كامي جيوشن ميليشيات وقت هوا ظاني الحساسي ما بين دو حزب شبي لازم هنك مالا همي فيب كفم چنا دفع دوكا بجنها دوكا رنا آخر هم قبول نايكن هنك كناشر بوشي قلت هم بمسؤولا هاوی که وحی که برادر و بجی خوزی مالایتون صابا گلت جه خدایه گومه که ملاها بن همی وقتی ازمه ریده بچنه دفع دو طرفا بجنه ملت یه مخدوره یه مظلومه و جهه ترسيه جالك ام حسين حساسيه بيت اخره ام حسين تندو تيجي هوا ديالك دو نبيت باب النصيحه والوعظ هبيت اكيد فايده ده هبيت ما مستا کی نداد پرورا مروفید کو عدالت نکن چیت کن آخر هر ایک نزدیک دیگه خدا ده هبیتن و کو بیجیتن اف چه بو ناوی نه عدالت یا ناوی نداد پرورا تو نابینی کومالگه خوشی یعنی ام خو گنهبارین سروی چندی کو داد نداد پرورک چی بید کسانه که بید عدالت نکد چه بابه می بید دیکام بید خوشکام بیتن ریوه برک بیتن و حتی دیمای یعنی وقتی من نداد پروری کرد ویجهی کسی نگوده من توی خلطی همی هات ندستی من صحتات خوش تو نابینی ده زکادی بو من چه بید از دی بیشم اوه همیل مدرازینه و همیت خارینه بلاب کردی بید همیت خارینه از دی پتر سروازال بم روش بو روشه حتی نداد پروری ام بیجین پرین خود بردت نافوالاتی بگشتی دا او نداد پروری چی بید مهم یعنی ویتن خلقک جی قبیل نکد یعنی نداد پروری چی بیدن ما
و یه غیری ما و حتی دیمای وقتی بینی چه بو نداد پروری بیجه از قبیل ناگم تو نابینی ام گناهکارین یعنی هک از بجمه فلان کس تنی گناهکاره نخیر از یه قدر کی کم بلکه ام همی گناهکارین هگر نداد پروری هبیتن چنکو ما بیدنگی هل بجارتی و ما قبیل کری یعنی هر اوجه شلیک و موجوده که پیغمبر امریکا علیه السلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وبيغمبر أمريكا عليه الصلاة والسلام قلت والله هندي أمر معروف بك نهي منكر كان هيك هوانا كان عذاب دبسرها وإداء تاخره هيك عذاب هات جاهشني كهن توبات كان جي دعا جيب كان دعاية هوا قبول نبن بالتأكيد همي أم جهة خد أن مقصرين أبا يعني هر إيك هيك ضرر نجهش بتا نفسوي شد قومت آجاش دنیای نینه هکه گهشت نفسوی شنید ایشید اوه ام همی پیگ و مقصرین و ام امر معروف نکن نهی منکر ام نکن ما مستا هر کومالگه که داد پروری عدالت یکسانی تیدا بیتن چه کومالگه چید بیت چه مجتمعک چید بیتن دما افسالو خطین حوصات نافانا دابن أكيد راحتي ده بيت خوشي ده بيت امناهي ده بيت نفا خير وخير النفضة ده پیدا بنفا بله ما مستا هكر ام جنابته بما بحثي وصل وخطب كتن اوين دف صحابيه هين چوابوينه الوقت كو هر ايكي العردكي حكم كري يعني هر ايكي العردكي بويا بر پرسك او تشكري هكر جنابته وما وانا فقرتن وخلق جهدار والله ابد فيرادو طبيعي همي صحابيه بيجين ابا امناشي بس بنمونه بس اول جان بحث كان اوان بخوش لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه پیغمبر خدا بی صلوات خدا سر پیغمبری بن که اول سال خود تطبیق کریش اولی که یعنی ایک نمونه بتنه یا پیغمبر علیه الصلاة والسلام وقتی روژه بدره پیغمبر را بی گازی کریه بسلمانا گوتی گازی کریه وان کش هوهیه من حقه که بیخاری بلا بده حقه ببدنه کش هوهیه من تعدیل لیکر بین نفسوی آنمالی بلا بد طولت خود مفکت اول کی هي الدنيا در رئيس يفقى بأفجر أتهبت برانبري ملت خود بجد بيجن و اجناف در ربي قلت السوات ربي قلت يا رسول الله جارك تا دارك سنگ من رای کران زکی من رای کردی تا تعادل میکرد قلت کرم که ولی و پشتامن انا و سنگ من و دارته چون دف سر پیغمبر علیه الصلاة والسلام داری وید دستی توی ده وقتی دیتی حصا ابو بکر رابیه و گوته و پشتامن پش پیغمبری و داری خود پشتامن ده سنگی من ده گوته نه حق مل سرطانی نه عمر رابیه و گوته سر رحب رابینه و بزانی و کسی نشد بخوی طبعا بشنگی پیغمبر علیه الصلاة والسلام عبای خود نفملت خدا بل داری خدا نفملت پیغمبری و ما چی کرد علیه الصلاة والسلام قلت يا رسول الله مزاني علامات ويش عندنا تودي مرج دنيا دركبه مفياس دماغي كم هشتو يسخبه أما باختصار پیغمبر عليه الصلاة والسلام انمونا جل زورن تجيت زورن فيرادا ام بحث كان نهم الصحابي طبعا جل زورن با ايكي وكي عمري ايكي وكي ابو بكر الصديق خد جرازي بيتن وقت اول خطبه خاندي الشبنود خطباوی گوته از ویگاوی حتی جه پیغمبری سر و بی امازان اش هوا چتر نینم بس از مسئول شوانه قاعده بودانا هیکه هوا دیت از یه درستم هاری کارت مبن هیکه از دیت از یه خلاتم من بگیره نه الناس خلاتیب که مبن عمر رضی الله تعالی عنه عین نوصا وقتی وقت سر خطبه دا قصدی کر گوته گوه خب دانمن و اطعامت کن وقتی وقت سلمان الفارسی ربیه با شيري خو بلنتي قلت والله هاي كامت ببينين خلاتي الدفتة في شيري ديت عراست يعني قلت حنبو خديبن هاي جار اي عمر خلاتي بكيت هبت امتا محمد شيري بو در بيخنا با ام جارا كدي وقت رابي قلت گوه خود دانمن سلمان قلت از گوه خنا دمتا قلت بو چي قلت تبريني که قماش بو ما توزيع كري ده هر اكش ما پارجه که دو يتا دونه ده بسري بدري قصدي كرا كرا خو عبدالله قلت جواب بده قصدي كده فقلت أبو عبد الله باص سلمان قلت عمر يا ظلام باشا من حصة خويا دا باب خو أوجيك يبخب سري ذدريج كوي درجة ترانا كات بوشي هوصا دقوه خدانا عمري بيجيتن الملك يرومي ربي قصده فريتي قلت له شيا مدينة هربزانا كان حكمة شيا اف دولته اف حكمته هوصا ريكو بيت
عمر ناویونه بشنی که در کفته ثقافت که محدود مروفت محدود اف نظام اف قانون سرد چیه بجد وقتی هاتی گهشت مدینه گوته مالا ملک اول کی ویا گوته ما چو ملک نینه پایکه گوته عمر بن الخطاب امیر المؤمنین چو ملک منینه که خانیوی اف خانی بلندیویه نه اوه نه چو برای خدای کلکه که عادیه عمر مالا گوته ناولان مالینه کی بشو چوی رخی گندی ورنشتی آخره چو برای خدای خود رش گری روژه لیدای هنت روژه لیدای ویجا خواهاوی کبت سر عردی ما برای خدای گوته اها سیر اوه عدالت کرد ویجا تو بتنه نفسته دونه ترسیه باش خدای اوه گوته مازنیت ما عدالت نکر لو به حرز در ناکبن گوته والله از داوه و ایمان بدینی تا اینم بس از قاصدم از وناکم زفری چو جه خو اوه نقل کر هابو ملک خو جارا که دلویری ایمان اینا زفری حد جهشتا عمر رضی الله تعالی عنه فإذن نمونت جلوان آن حسن البصري خده جي رازي بيت العفو عمر بن عبد العزيز وقتی وقت بیا خلیفه بيجد كاس كي فريكر بو حسن البصري قلت اسي بيا خليفه بيجد كاس كي بو من بنويسار رساله كي كاس شبكم بما امام عادل او يجابوي دد بيشته امام عادل اويا قلت قوا ظلم المروفه كي هاتا كرم زانت خليفه حاضر ظلماوي الراكب هيك مروفه كي خراب بيت او دستي بيجرد نهريت خرابي بكتبه قلت يا عادل امام عادل اويا قلت شاو اکی کرای که پازدان یا حشتره هبید ده خارنه داته ده بتا سر آوه و ده بتا سبره ده چاوه خود داته گوته بو فقیرای وصا بیدن و اکی بابه کشا باب بچیکاته عیال خود ارزاق داته و اکی مازم بیده تربیت کن و اکی دیکه بو ملتی کشا شوتو و شوتو چاوه خود داته ده وصا بیدن و گوته و اکی دکتریه کشوا نسخه خود درمان که تو چاوه خود داته دیواسا بیتن دیمه های ملاحظه که داته یا امیر المؤمنین بیشته تو دی مری وقتی تو مری تو دی چت قبری داد قبریتا داوید ویگا به حوالتا رخوریتا پاریال دیالتا خون دیالتا ناینت قبریتا دا دیویتا مجتمع که دی ملائکت خدا ده این پسیارش تا کنه و دویدان پیش شاید خو آتوی روژه دا حوالت آبان صبراتا پی بید که ملائکت یترحمه بنه و فیدن جلک یا ضروریه اوه اف عدالتا لازمه بید آن جنکا مخزومی وقتی وقت شاید دف اسامه پودا دا سوینه تبرین شاید دف پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوته از خودی که ما هنگه که محمدی دزیب کرد از دستوی دی برم اوه احکام الشرعي لازم بنا تطبيق كرنا كيشاو اولي السر مروفي خوي نزيكي تطبيق كري بري بجهيت مروفي كدير يعني كيشا پیغمبري بيتن او حكم سر تطبيق بيت باشه يدجي هر او ابو يعني فرق ناكريا بالتاكيد ان عمر رضي الله تعالى عنه ينمزيفت ده بر خودي كچكي كبريفت شرات بيت كفيد رات بيت كفيد قلت له كيشا كي قلت نبياته يا امير المؤمنين كيشا عبد الله يا جوا عبد الله فريكر قلت عبد الله بوشي او تكفيد قلت يا امير المؤمنين يا برسيه بوشا برسيه قلت يا صلاة ارزاق بالصلمانه تاي بالنيفي كري نسبه بالصلاه بري الا مالا عمر نبي مالا عمر ربع الدقيقه يجي قلت الربع هندا تيرات كتبه يجي قلت عمر قلت يا عبد الله هيك مالا عمر في قبولناك بالصلمان جهنكش عمر قبولناك انا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بش نفيج عائشة دركب إيكي بصمان بري خدته مروفك البر صلمات اللارزي شو بري خده أبو بكر تخيره يا خليفة پیغمبري قلت والله كل بخلايا بصمان قالت بجلكن أسنشم جلكات كما برهمنيا بس مروفت أسوك يا خصار كم دعاجد جلوان بما فإذا كإسلام يهي عدالته موجودة بس مروف لازم هبن تطبيق كان هذا ما مصدقه برفدیم هایی که بچه حقیقت بابت جی گلکی گرنگ و من گلک ویادم پتر هوا لهکر جنابت پی و قدیم هایی که هبیتن امی ممنونیت داری والله کرتو کرماش هم ده بیجی نبه اما کس گازندال کس نکتبه ام همی گازندال خو همیاب کن هما از بیجی یا پیدویه همه سری حتی بیتا بنی ام همیش خودی بترسین ترسا خودی بکفیت دلیمه دا ام اطاع ربي خوب كان عبادتي بربي خوب كان ودلنا في ملت جيب صجيت ام هميت عادل بن دفخو خود خير ديدات بركات ديدات ما استاد زور سپاس بو جنابت کو تو میوان بو گل محرونشتن گل تجه سرفرازیه زور سپاس دي شواجي رازي گلم بله بینه هجا خوشتوی به چندم گشت ندیم های که خلق افریقا برنامه های روزانه ایوار آبادینان
هیچ من نمیم شبیم پیچک خدمت هوای برز بگین تا مهنو خلال کادیا فی برنامه جیر جاب دیگه خدای مازن دابم خاطره.